أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi washirizi wanzani wa hele daula Tropic FM, la station du soleil, ndio bonzena na honudani tosana salamu do zahanyu. Leo mfumbili tarehe nsanu ya janvier mwahazizili na 20 na nsanu, si hamba le 5 janvier 2025 garjiunda wa harmaz studio za hatu si hamba kozi jo ujazjo kaya sirini kozi jo tsatsa ya studio ka dhahir eze mikroza Tropic FM ngazi PPA au no 3e arrondissement asihazia uhusi shwaria uhadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu rihondana na mzee wa hatu mtukufu mingoni mwa tukufu wapuha haruma le bavu la bambao haruma le jiji la unkazi mingoni mwa wandu ikao hanza maendeleo wajihunrao Marseille ikao ze sura zanga mwanao kayeje ni amma si mparamze hauka mingoni mwa wazee wa culture sport zinongozo nsipia ze chanizo nsipia za husunjema khairi dini gujo jivumbwa abantu hatsaha le daula Tropic FM oskolewe inu yaje yatoweze fikra za haye holio yelema hamwema wa khairi ngasina madandaru banu izari hansibanu haruma ompango wa hatunu madahandani gujo tekeleza ya situation jiundao haruma ya Komor banda wima na mkomor mzee mkomor wahe front commun mingoni mwe madhamana wahe front commun yode madia handani madia vilingu garjo dhukuru ze natija hauze faida za voti za mawakala ikao si humambiani kwa kartuzi amini zilio Komoro shangabuazi aminiu imadia raru gujotekeleza arjo muzisa masuala ya raru ya husu ya diaspora ijiundao Faransa wana wa Komoro waume washewa kwa ujidai ukaya wao mingoni mwao waru eze faida waziunda wa harumaye ezindini ngeri hise kwezi mwananyasi mzi watu rasala wa Komoro waishie ngeri njama mpango watu kwezi watukufu wa Juzul Kamar gamumo milioni mahamwema waher wala 2025 nizimgo ya jangi keze tambura ziona la 2024 zene harme bahari kerwa fumbu na uombea riunde unono hasonsi pia na uombea haina mandamu ulo haruma tabu Mwenyezi Mungu yamsahilishe zetamu zahe walo haruma nsia ulaya watsaho makartasi Mwenyezi Mungu yawakusudie makartasi watsomu hazini Mwenyezi Mungu yawabehazi uanzao wana asiranzao wana Mwenyezi Mungu yaribe uanzao maisha mema sonti pia Mwenyezi Mungu yarimike maisha uanzao wandu wache waheri wanike uanzao wandu ume waheri Mwenyezi Mungu yawanike nimikeni kheri na baraka nimombeni dua njema kumwe wa mwaha wa 2025 ujenaheri nasi nimikeni zento za Kiislamu za kimbeboni nimwambie nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ngali bazima na mwalimu Jagel kuna Marseille wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi mwananyasi Jagel e situation kange vumia wensi ya Komor baadhi ya wekula wa henda na huja huju hini ka tafsiri hinri lawama ndaibi ngwiriho yedo wakazi yedo warumishi wa daula yemba swala njema monsieur le journaliste Mohamed Lemer kozijo jazike sirini naam madeni kozamba swala njema hakika hukayati mwe bahati mwadutu we vakansi msika Komoro tufanya mpango wa mada huu au jadidi shambabi e situation yo Komoro ndio grave hakema maisha ngao maziro Allah maisha Komoro ngao maziro Allah
senagaenda wezidi ye kama zero haukaya mwana mkomor katina mbatoma itoka uyonsi ahetsinu ya komor mwana mkomor katsuju ujuabo tasia jihisa ukana gamduko shitani hunde mbahiru nile usiku iyo mingoni memaisha maziro ya lwa mwinsi ya komor ani umavutama ya mesulemere mwana mkomor ngujimuro na nrongozi tsotsinizo zimusitahidisha etabu ilo komor himesha maziro ya lo komor zila wa mazimu pia ngariziri hao ye dawla komor Allah haukawa komor mwana mkomor gujimuro harenge shombo harungu bahari ila utsotsaha imaisha ya hahe holiho dezetambu ya zionao ya tsona twamaya ya ukaleo haumaudu vanuseni gozinuga jokaida za kauhe sur le journaliste yo tambu nziro ya rihunda kwanza wangalie abasainu wanadamu gwajilao jamfi wanadamu gwajiwao wanadamu gwafanyao atanta wanadamu gwafanyao reglement de compte yesi babuze ngo zijino zinu pia hivi winde mfawari yali inde tangu ndo komori gejumura wanansi wa komori pia harma ujiro kabisa lomo karitsujuwa igorendao ensi ya komori ngejuko ujeinda Mananyasi kwezi jageru stekeleza abo shana wanzuru huzise batoka ya komori yo baadhi ya wakomori wao ni saukaze tamu ikaonga ziparani hao tena banda kabati ulezi ya daula shauti wazi babu jageri ukaya bwana nyasi waladhimuke walime bwana nyasi ki waladhimu wafanye hazi za humunda ani wajitapili watitolewa wangu wa kutua birlia kata wewe maisha wangu ya birlia na bonga wao wafanyao ziwafayimu lima abwalozi gabo mruko yehunda maisha ngenda ngo somisungu avenge vi de ya hea kutuonisa mwana malemere ukweli huzama yabo kanga wanadamu waladhimu walime wafanyazi watape wahube watahe maisha hao yo kama kawaida yo haina wanadamu ngebibia fanya mgongozi huo yajitapilie ya mbe maisha hao shamsi wazi ukana wanadamu wao huwinchi ni gwazwa jitapilie ba amango wakati hata malibu kwa tulibwa hanweti ya komoro Allah garelwa nao gudu wakati ngotsawo ilambano ngo uyifanye ikakutsina kotri kutwi parisa wana malemere naam bano bengwe kuna kaulibwa shango twamba ukana yekamchoka harmo hanubana amine toma akambe sarwa mezimfu kare mezimina rumozona arenga mjohunda shika kutsina le kotri kutsina mgo hekate twali ya utende ya na watashina rongo kutushihunda munga kweli kwa tutsawa fanyazi wakanti kwa tutsawa lime kwa tutsawa simbure wanzo l'argent facile wa Paris mais uchiwa zekayo harmai dunia pia wanbo waheya hata wanuyeshiro ya deja yeshahao l'argent facile harmai tsiobla ya huo mugabo wanbo wabena mnayoka yezengoza argent facile mais kunoshinda utowana damu wao parce que yode huruke hao monsieur le maire kunoshinda ngimjorongeze oanuka banda wethamana tena wa Francome ngimjorongeze daula hindi wafanya mba geste ya watahibaiza entreprise za akauza bando za uzalishewa na wakomor wa dofanya hazi endongo yindi watuambia wanukango romanti wazie wanakoborwa tilodunga ze bari za Mediterane weroha na bongo ono mashababi makatiano ngo amini ukaya ezi nungefanya orongo ngo andao ani ujuani kando go hiti mimi risala na joideha risala ukaye daula wamba emergence kutikubali y emergence monsieur le maire
il faut des preuves. Il y a émergence. Aïe. Il y a preuve où njoka yonaka il ba ni émergence ni preuve hindi. Moi daula on la ptali. Ah. Le monde de l'envers. Je me dis que moi daula on l'hôpital parce que yo pia yo ngwana wanada mpia. Ah shakuru et de la raisi ya la ptala manila. Babiri mara esi wengi. C'est obligé, c'est obligé. Il y a beaucoup de gens qui regardent le sujet. C'est obligé parce que l'hôpital est loin. Non, on a pas qu'à l'hôpital. Il y a beaucoup de kia. Il y a beaucoup de gens qui ont bien que l'hôpital. Il y a beaucoup de tomas où ils vont au Canano. Ah, on jaba de tomas. Chaman zono ni suka ila emergency ya hambarangu 2016 ya kanti. Amfikiri hama afanya na babiri mara esi wengi kwa jafanya. Ango shukuriyo ino kwa tushukuri. Banu Hamadeni na porosamba. Bengwa kertu rahake jatamilo akaitu. Banu hamadeni na porosamba mwana mama. Uka bengwa mbavititi ngazo wishukuriye. Bengwa mbavititi ngazo wishukuriye ngamye Mungu ya jawenje size. Là il va bio. Mais le problème il est pas là parce que l'hôpital. Et l'hôpital il y a des gens qui balwa komori pia warora masitabu. Allah. Mais non. Yo zihiro. Le Rusia on va se Dar Salam. On va se Bushini. On va se Uyeka on va dossier que kwende. Oui. Parce que le problème il n'est pas là l'hôpital. L'hôpital nganzo matwabibu. Wajo uhangalie l'hôpital. Giwanati wa kensi. Mais vaut mieux ou régler barouf il a kahale ou tu ilanti wala. Nous régler matwabibu wajo uhangalie et wasahilisho wanati. Naam. Yongo hamara. Et quand on est où la stade. When the hurricane ma dead. When the huachi had my baba la stade. What you know when my sister zero. You will start the hour we really. Gazu nene mashwe ile statike ngene. Ya Fatahu ya Razaku ya Adimu ya Khabir wa Shilizi wanzani. Garandelea no mpango wa hatu unu amushi yao heli. Mananyasi grand notable professeur yani kawo wime ngone ma prof ikatamba prof ani professeur de namna ino ani de tala ya unisawi ukangoneso ukayati de namna ino shange na ngo ko mujoshukuria ngushukurio abunge ko jo kasirini ko jo tsataya sojo kavai ze micro za Tropic FM gazi PPA leo le 5 janvier 2025 asihazia uhusishwa ya uhadile lazima remekanize haki za kibinadamu إيه هو ناوي لابتل الباروفيلا بعد ما هو هي الدولة التنزاني سنا معهم فكاري طمايا وكوموري قال أمينيو وبيزوا ما تواهو وهما وزامبا نوبا ونوكا وبريباروا ما تبيبو وجوا كامل لابتليلا يومونسي يا بيلي من ناسي جاجير إنغو اللي ونوكا الدولة ينوزي فيزيون لونيو وجو شينا وفانيا ينترنتيا لابتليلا وكلا بتليلا نيونكو كاو ila ibuibalie bari hindi ngeri njaro mvamnaji yo na wala we mzungu l'avenir nous dira yore ndao bono yore ndao ndo tuko wona izilio sha manu yamba mbuto maisha onao Allah yebo tsongo kana bala pitani ukatununo basaya maarufu huono nungu singi sijirio huono hula hupuha huono wala wa ze seromo katsu fonctionne huono wala wa greve wa kartsu libwa zenu go isopia yoda ila mbabititi gerjerinchi harwe ku yawe tomaya ndio Limevu manama. Ah oui? Na isohucha, rameka, rishukuria, sha pour le moment, na bakenatija hemba bilio, zinuhusikas. Stable. Marhaba. Gono. Nge, upezoma tuatu, uremehe kukaa. Vanoranga si stable vanvan, uvanurenda peut-être. Shahujoko jaunambie ukaya, goni kombibi ya mkatre. Gono. Bayoga joni tosha nikaletwa maya mkate muho na wotona bakemba bidio lonio amali me marhaba بعد يا منا ام فكرما لتشامل لا فرانكو مي كاو هي
lo chama la siasa hao likugumanyo la wanu wakao ngwaribawe ezi kini yanu banyungi barna majal mnyol jora weske francome ya umbishi ataje mraba haino yanu muhisiza ndanga mandonda waka riono zinji bwana nyasi jageri riono francome riono sente riono como irmão vão usar esses tábuas tekeleza abantu zonse pia ukayango ishio zetambu zo são zo kweli entretien ela pitali la lumuma la bakonga babirao 2 semaines kabatubira maji moroni ngibanyi manzo muhawe manaba ngongaliwa abantu ngodungo ngutukurdiwa ngaliwa abantu tukufa mandawe ngenyi manzo muhawe dawla ino ibani francome ngenda banu kweli bomeselemeni nende daraja kukanari do abilaneza kweli parce que banesha jana matsoma titi voilà kwa kweli hanwaze jani uza siasa zinu wandu waritende hanwaze jani uza siasa zinu wandu warlaza hamba Allah wandu warlaza hamba ketsina ka francome parce que jageri soutene francome ketsina ukati jihari da wapi na wasaya c'est que wandu watsongeza wo watsongozi change warmenti ani unafiki uhara au hindi ubenu abantu bien sûr que zero wo kama nzandanie gamundabo ya fatahu ya razaq gamundabo ngozihakikisho kanga bundabo kama si kweli usoni maze janibu usoni janibu zimu zontipia waremawe hezi au parce que ingeze wangu kweli ile simu wangu wake konunzima wambe kana narambe olambe reduce sontipia Allah nao shango buono janibu ikapartihu na wala opposition wala parti hula wala guremola wasaya waruga para wala wasawa paronda moezi wakubali na wala jana wava opposition ngono hao eske mimi mwalimu Jagger mimi ishahangu nioneke force yangu kama ntiende usoni ngutukojali ngorori ni hudunge putangu na bondabo zila lazima uzifanye zila tilizwa uzifanya wo sham guna bio makalima ya utsongeza mimi na bekari mrongo zo rifanye changement na kabatize nao le paulo ngwendo harumwe ezi ya hijana hamba colonel yemwi hamba sharia nisho chiye gonho kuparo mwende pasuko ngotsa hokata hao mwana hao mwendu zaho c'est tout nge perturbe ba ndo harumano perturbe bodami ya fatahu ya raza perturbe bodami parce que perturbe bodami monsieur le maire monsieur le journaliste hakamimi gamla tozevu sila tsazemani sila tsazenu zangu pia ni soutenez zenu gozino zero watukufu wanzani hildunga ongarelele yao he mada ya handani risari hansinga monao heli le grand notable Jagger ya onisao hata jazba ya heye ajua haruma ya plateau haukaya woi timamisa ni banukaya wingun mo wana wa Komoro watukufu wa hea Marseille ikao yena junduo la mwansi rangusha babi sisamba banu rangu haini maendeleo abonge ngune soka banda zetambu zilwa mwansi ulaumu zechanibu ikabegwa de janibu ya hea ulaumu ukaya wafanyi wao zinu do hazamba banu hastekeleza do wa Komoro wakubali wado zemisio ibada hiyo risali hansi watukufu wanzani ukanga sina dakika njasi banu ili emisio je idungwa ili wangwa hea banu sena wajiwaishie wadunge wanajasi Jageri tukufu utaha ulibize droit zaenda na Tropic FM uje ungadili leo gabando barua voti Komoro za madepite mawakala ngabo majeni wajuha waba yemru de parti serse ngo aminiu
na wewe utekeleza mabanguzi mengi aloba majeni wa waume ondwashe ngabona uko ngo kinyume nezi waba kwa tutsa hawabudie wanu hotere wawendao wende juzi wabohwa wende jana wamba wabohwa singara bao kufotewa nyinyi maranya nyinyi mjokojua na jakeri gawe banu gawe na plus de 30 ans Faransa banu ngojue bana parlement faida ya depite zemana kozi wao iujuroboza uwo komorne zilongo za hizi votizinu za doziro le 14 janvier 2025 entilio Henry ingenga mina mdai sijukaza shaduka msimu suala jema halisi hauka wangazi jao ambao bahanu walo defect yotire leson kwezi ngamumtsomuluzi zoneshaya nyinyi watukufu mwe wanawa mweharumwa zinichaguza wana wabunge wana henye yezaribiria zitiribirie izaribiria zitiribirie haukaya mono zarjili harma ze vote za présidentiel limiki matomea sinchi badi abo ze vote civil badi ya ze vote zabira mono bandarena basi hena mru hala umwe mwananya nyinyi wanyi wakahenda halma ze vote haini mru hala umwe mwananya ka rifanya erreur que je colla di murende halma ze vote zila parce que imikata baraifunga sidi yafanyishia leo zijaza wana bonge nyinyi wana bonge mhimi mfungu gamendabo halma ze vote zila ijukumu ngari mbihawo ndiswara wakomo Allah ijukumu ngari mbihawo ndiswara wakomo Allah ikama de mfanya jazila wala wafanya ikama de mfanya jazila wala wafanya kabati mba certitude toka uyot yokaze votizinu ngajubira hanzia za heri ngajubira hanzia za amani Allah yemwinyi haki ya hure ikamrudi mreje hani mwatare ngashe itwasto mvuvuni Allah kabati sakiri basinga dumu mikani kadumu yani sela mazimu hataje wasuli Mungu qalu inna lillahi na mimi zivotizimu hani mbuna shangile bavwela hai ikaga mnabia ukweli wewe mwana bonge mbamba wewe mwana bonge mumitsandaya hate mabavu pia yenda wabakobanze n'ubuzimziliyo hata zivoti ziyese wazi hakazimuka suni ne mzuwani ne mumwali zijesanganywa barangwa muhogo utsamano na shia zina mbatse rambe na rile ani babire ngabo shazimu heni ngugu do parsta e resultat ya hae wakati sebuze abenge ichikebanu gamanzo mrumilwa jambala warumilwa wabanane na mwaze voti bagati na certitude riwono ye comité international riwono comité européen riwono tijila wabi warimika ze preuve ça va passer people c'est du people zanu zanrabo kabatiza fanyishiha banulewo mkubali ngamwe dawo halmoze ngo zinu msijemna bya kabale e comité international warambia ko tu vérifier ze natija ila demanda na kubali la heda mwene mlazo hamba Semer namkwezi onga mungarishia kumwa udunga utsene mlazo hamba bakarna msamihini yo ekangabo match kuonukai machinu ngejoka isayibwa uhamba mintsure match
kama mwenzangu na regeze 3.5 parce que match tutoka yimi trichewa au himi huanilia na match yao gono dukule usaura mbua ka toujours le système d'ailleurs ngojoboa le système de ngojoboa maudu kuna ko jaura biye abudu ko boho bomdo ma tic tac là y a rien à faire et quand we sujai ganzo wanilie ze votizar dans le terrain lu ami shanti jemau nalo mshangriao rwalo komor rwalo nulai ngati jara de bala no gamjua wo kaya ziruzimu bila shaka babire magui alors faut pas se laisser faire et magui fanyishile gemilio wane chamaudu uchijaura bia ndo sandrabo ka uchisatsibowa ubona ubjwa kango jobowa. Mais la question n'est pas là, madame, monsieur le maire. Tout ça, na salamu do za hanyu, ze rehma za Mwenyezi Mungu ngazimendelea oni mnyinyi, mjoko hea banu, mahea banu, mjoko rudi mpase emission yinu ikawa inu mission naksus, ilona jirma ya makalma ikawa ya kansi ya swafiha, kusulima le daula Tropic FM, tumabia nuka, janibu yire mawezi, mwa wana ruhsa, waje warongolea maleda olimu, roalio waaminiwe ezi ya فخامة الرئيس كولونيل أزال عثماني حكي وجي ورونغو لي هرمالي داولينو مباها لين داولة حنداني لما تشانغازو له كومور ريبوا تايا جلزو ngal jelezi wao banu ngarondora njie haruma emada ya hubaya wa mpango wa hatu kwezi mzee wa hatu grand notable jage nyundao hunu Marseille mkazi mjini mkazi diaspora ya Komoro ngabo wana walio Ulaya La Réunion Maore ndai diaspora uji waza kawo wana wa diaspora wo amini ukaya ze fikra za hezi wo udunga hezi wo hama wo ide kadha waka iwanu wa manda o ujua ndo ngo hindi engona na tija harma hezi yani ngari hunrao yengo hunrao tosa Nasana. Mwanama, monsieur journaliste, cause jo kasirini. Cause jo tsataya sojo kavai, ze micro za Tropic FM, zi pepe yao, asihazi ya uhusi, shuaria uhadile la dhumuri mekenize haki za kibinadamu. Ye diaspora, harmoni swala wanabdi alo hilo, sisi mengoni mwanu lo perda. Oi. Si mengoni mwanu lo perda itabi hao, kia sertoshi.